Yo, what's up ljudi, šta ima crni smrtnik ovdje i evo kao što možete da vidite danas igramo Dragon Ball Xenoverse 2 i testiramo jedan jako zanimljiv mod koji možda ste vidjeli negdje na YouTube, ali to su snimili već stranci, ne znam da li je iko snimao kod nas, ali evo ja sam prvi možda koji će to da uradi. Dakle, šta je u pitanju, to su neke nove transformacije u Dragon Ball Xenoverse-u. Inače, ako želite i vi da skinete ovaj mod, bit će dole u deskripciji. Ako imate krekovanu verziju, naravno možete da je instalirate, ali ukoliko vam je plaćena verzija, pa i ne preporučujem vam baš jer riskujete svoj account, ali to je već vaš izbor. Dakle, ovdje imamo već neke transformacije, znači ovo to nećemo ništa jer to je za neki drugi video. Imamo ovdje crnog Gokua, Vegetu, Gogetu, Vegeta, Turlesa i za svakog njih ćemo napraviti možda čak posebni video, ako ne budemo mogli da stignemo u ovom. A prvi za danas će biti, pa pogodili ste, crni Goku. Dakle, uzet ćemo njega i uzet ćemo nekog random lika, čisto, eto, uzet ćemo običnog Gokua. Čisto zašto da ne. I uzet ćemo ovu običnu arenu i da vidimo kakve su to transformacije. Naravno, ovaj mod je besplatan, ali postoje modovi koje se plaćaju, tako da ne znam za njih da li je isplatljivo ih uzimati. Ako ćete ih stalno igrati, možda čak i jeste, ali ja ću uzimati ove besplatne modove i testirat ćemo te besplatne modove, a ima ih boga mi mnogo. Evo, znači Goku Black i Goku. Svaki karakter ima 24 transformacije. Dakle, ovo je naš običan crni Goku. Znači kao što sada vidimo, ništa specijalno. Običan crni Goku. Hajmo sada na plezaka da se transformišemo u prvu formu. Ova transformacija je onaj lažni super sajanac. Ako ste gledali onaj film Dragon Ball Z, značite koji je ovo transformacija, a Goku je iskoristio samo u tom filmu i nijednom više. I ja, što se tiče ovako izgleda, pa mogu reći da je zapravo jako dosta lijepo urađen. Aura se baš uklapa, toliko mogu samo da kažem, ali imamo i sljedeću transformaciju, znači to je običan super sajanac. Njega ne znam da li postoji u Dragon Ball Xenoverse u običnom, jer ga nisam prešao, već sam bukvalno uzeo već pređeno sve i tako samo igram ovako sa drugovima Dragon Ball Xenoverse, tako da ako postoji, napišite dole u komentare, a mi hajmo u sljedeću transformaciju. Ovo je... koja je transformacija? Ovo je super sajanac, običan, ali grade 4 ili 4. faza. Znate ono kada se Goku borio protiv Cella, taj on je bio u toj formi. Dakle, to je ta transformacija. Koliko je brz, nema baš neke velike brzine. Što se tiče aure, ista je kao kod prethodnih, ali idemo dalje. Super sajanac 2. Male promjene ima. Kao i obično, malo je samo oštrija kosa i to je čitava promjena. Tako da idemo dalje. Super sajanac 3. Yes, imamo tu transformaciju gdje nema obrva, znači... Jep. To su one najbolje transformacije, kada izgubiš obrve. Idemo dalje. Super sajanac 4, Goku Black. Ovdje već imamo drastične promjene. Znači tu dobijamo rep od super sajanaca 4, što je logično. Animiran je. Kod nekih modova rep nije animiran, tako da ljudi se stvarno potrudili oko ovog moda. Ali idemo sad dalje. Super sajanac 5. Ovdje je već dizajn malo... ljudi su se malo više pomučili za ovaj dizajn jer su morali da iskoriste kosu super sajanca trojke
četvorke i ne znam, još jednog Super Saiyanca su morali da iskoriste da bi napravili ovu transformaciju. Zaista je zahtjevna, mislim, treba dosta vremena da se napravi, makar koliko sam vidio na YouTube-u dosta teško se napravi ovako neki mod. A mi idemo na brzinu na sljedeću transformaciju i to je Super Saiyanac Bog. Aura odavde počne bude malo zgličovana, mislim, vidit ćete kad budem se dalje transformisao, ali ovdje već nemamo rep, znači izgubili smo rep, ne znam zašto, ali eto, zato što nije potreban za Super Saiyanca Boga. A mi idemo dalje. Super Saiyanac Base ili Rage forma, to je ona forma koju je Trunks koristio u Goku Black sagi. Ironično kako Goku Black koristi formu kojom je poražen. Ok, idemo dalje. Super Saiyanac Polavi. I ovdje je stvarno odlično odrađen, mislim jeste da je samo prekopiran kosa od običnog Gokua, ali tu imamo custom made auru. Ovo nije obična aura iz Dragon Ball Xenoversa, već je sama napravljena, to ste oni su je napravili. Tako da, veliki bonus. Ovdje su svi movementi također drugačiji. Da, nije kao što je kod pravog Goku Blacka, što mi se sviđa, znači promijenili su čak i movemente. Kombo neki. Jep. Potpuno je drugačije i to je veliki plus. Idemo dalje. Imamo Super Saiyanca plavog Evolution, mislim ko ne zna za ovu transformaciju nije ni gledao Dragon Ball sigurno. Tako da, mislim, nemam šta pričati za ovo, aura custom made, to jeste napravljeno od strane fanova. I, mislim, da, repa nema, idemo dalje. Sada smo stigli do Super Saiyanca rozog. Ono što je zanimljivo jeste da se zapravo nije zbagovalo. Znam kada sam testirao prvi put ovaj mod da li radi, zbagovan je bio onaj aura Super Saiyanca Boga na ostalim ovim transformacijama, ali sada nije, izgleda da je to samo povremeno, ponekad se dešava. Ali to nije ništa strašno, tako da idemo na sljedeću transformaciju. To je Super Saiyanac Rozi 2. Sad odavde, sada sve to kreće na dalje, znači isto je sad ide Super Saiyanac Rozi 2, pa 3, pa 4, pa 5. I, jep, to će tako da ide, imamo Super Saiyanca Rozog 3. Naravno, on se pojavio, čini mi se u Dragon Ball Heroes, ispravite me ako griješim, ne znam da li je baš se pojavio u animeu, ali znam da je bio u intru, to jeste u onoj špici Super Saiyanac 3 Rozi. Tako da, jako cool. Kosa, da, nema tu šta da se priča, idemo dalje. Super Saiyanac 4 Rozi. Mislim da je ovdje postao mnogo brži, da, definitivno postao je mnogo brži u poređenju sa prethodnim Super Saiyancima. Čak i brzina, znači mijenjaju kompletno karaktera, kako vide koja je ova transformacija, tako se mijenja i njihove karakteristike, to jest njihova snaga, brzina i sve ostalo, što bi naravno i trebalo da bude tako. Animirali su kosu, zanimljivo, kod nekih tako custom transformacija modova nisu animirali kosu, ovdje baš svaki detalj iskorišćen, da, ne znam kako to kažem, ali dobro. Idemo dalje na Super Saiyanca 5. I kao što sam rekao, za Super Saiyanca 5 je bilo najviše vremena potrebno da se napravi. Sve sam to već rekao kad smo već imali običnog Super Saiyanca peticu i idemo dalje na Ultra Instinct. Odavde kreće malo zanimljiva stvar, jer postaje mnogo brži. Goku Black neuporedivo brz.
ko se bude borio sa ovim, pa nema šanse da može iko da preživi ovom fazon. Jedan kombo i uništit ćete neprijatelja. A sad idemo na usavršeni Ultra Instinct. Što se tiče aure, naravno odlična je odrađena, nemamo i dalje rep, ali od ovdje kreće opet Super Saiyanac 1, 2, 3, 4, 5 i imamo još jednu transformaciju koju ću vam pokazati na kraju videa, tako da ostanite do kraja, a mi idemo sada na Super Saiyanca Ultra Instinct. Brzina se drastično povećava, znači ja ne znam, postaje nekontrolisano. Mislim, pogledajte ovo, druže, Wow. A pogledaj, znači da vidimo koliko možemo da napravimo damage-a samo od jednog komba. Ok, skinuli smo dosta damage-a zapravo. Kada pogledamo ono normalno, uspoređeno sa tim smo dosta skinuli i ono, ne znam šta da kažem, Ultra Instinct Super Saiyanac previše broken. Da bi trebalo ljude u igri? Definitivno ne. Idemo dalje. Super Saiyanac 2 Ultra Instinct. Nema neke promjene u izgledu, ali što se tiče brzine, snage, tu ne moram ništa da pričamo, naravno da je prejako. Tako da idemo na Super Saiyanca 3. I je Ultra Instinct Super Saiyanac 3. Znači, još jedna transformacija gdje gubimo obrve. I sada imamo Super Saiyanca 4. Ne znam zašto su morali da baš napravi za svaku ovako neku formu, još 5 formi. Mislim, ne znam zašto, kako im nije bilo mrsko, brate, jedako je izvlače takve ideje. Ali, pošto je mi stvarno zanimljivo ubaciti tako nešto u igru, jer pogledajte vi ovo, mislim pogledajte vi samo taj dizajn, nevjerovatno je. Opet ponavljam, imate link dole u deskripciji i možete da instalirate, ubacite, ako ne znate, pišite u komentara ako želite tutorial, snimit ću ga. Nije puno teško, ali napominjem da skinite krekovanu verziju Dragon Ball Xenoversa. Ne smije da bude ona najstarija verzija, jer modovi neće da rade, morate skinuti neku noviju. Znači snimit ću tutorial bukvalno za sve, ako budete htjeli ostavite like, hoću da vidim na ovom videu 50 lajkova, ako želite da vam snimim tutorial kako možete skinete ove modove i u vaš Dragon Ball Xenoverse i samo Dragon Ball Xenoverse 2. A mi da idemo na sljedeću transformaciju, jer sam se baš raspričao, znači evo ga. Super Saiyanac 5, malo je zgličovan, kada letite vidi kosa prolazi bukvalno kroz tebe, ali nećemo gledati sada na to. Gledamo da je, znači, dizajn je naravno odličan, kao i uvijek, samo da promijena boja i to je manje više to. Da vidimo kakav je damage. Damn. Definitivno pravi više damage-a. Mislim, pretpostavljam. Nekako mi ne pravi baš više damage-a nego prije, ali svejedno pravi mnogo više damage-a nego što bi napravio u base formi ili Super Saiyanac Rose formi, što je logično. Zato, sada, imamo tu novu custom animaciju gdje nigdje nisam vidio, ali izgleda jako zanimljivo. Spremni? 3, 2, 1. Pogledajte vi to, ja nemam pojma kakva je fora, znači ima malo dužu kosu, dijelom Super Saiyanac 3 i ima Super Saiyanac, ovaj gornji dio i ove šiške, kako da ih drugačije nazovem, su od Super Saiyanca 2 ili 3, ne znam tačno. Malo, znači, čudna forma, ali kako sam pročito, piše usavršen Ultra Instinct Super Saiyanac, tako da
Ovo bi trebalo da bude sve u jednom, ali bez ovoga krzna što bude i bez repa, što je zapravo jako zanimljivo. Dakle ljudi, to je to što se tiče ovog videa, nadam se da ste uživali, ukoliko jeste, like, share, komentar i subscribe bi bilo velike pomoći i bio bih vam veoma zahvalan. Ponavljam, ako želite da skinete ovaj mod, imate link dole u opisu, ili ako ne znate da to instalirate, ostavite like, 50 lajkova, snimam tutorial kako da skinete Dragon Ball Xenoverse i modove kako da ubacite u njih. Do sljedećeg viđenja, pozdrav!